Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a thiar tu Silian sang puya Mizoram le Assam ram re boy chungchanga state pani ayo te chu kar le thole ni khian anin bedon Mizoram Pollution Control Board chuan man khat dai sarang te khapani to wangin Mizorama dan bo chiate shremanni angati naktu ka India Vice President hanani don Voin Khan Union Home Minister Amit Shah chon du darshan board sai Hindi serial Swaraj Bharat ke Swatantrata Sangram ki Samagra Gatha chu New Delhi atangzar Mizoram le Assam ram ri boy chungchanga state pani ayo de chu kar le thole ni khian anin bedona hein biakna hian Mizoram Home Minister Pulal Cham le nale Assam Border Protection and Development Minister Atul Bora le mi poimo dangte antel donani Mizoram lama hian Home Minister Pulal Cham le na ba ka Ain PR Minister Pulal Rotki male sarkar mi poimo te antel dona Assam lama hian Border Protection and Development Minister Atul Bora ba ka Minister Ashok Singhal le sarkar mi poimo pathum te antel don ani state pani the ka le thole ni Aizawl klapa anin bedona chonhudar hnia in biak na nei tu ni in hemizo hian state pani ayo te hiam press conference an nei zui don ani Mizoram le Assam ram bo chungchanga state pani ayo te chu video conferencing mangin April ni khat khanan in bia a heta hian ram riat che na thlenglo tura borok von him zealand du thuan tar lang ani Aizawl kho puilai lia tang Assam Rifles son chu dan tur chungchang chu speaker Pulal rin le na sailo le Union Home Secretary Pu Ajay Kumar Bhala te New Delhi an soi ho Chutkoma hian Mizoram ayo in speaker Pulal rin na sailo Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena OSD to Chief Minister Puro Sang Zolele Home Minister Puisal engmoi ten tela Assam Rifles in son na tur thupek choni to nuwa tun thlenga anna chholo thule ataka an chhu atul to thu Mizoram ayo te hian an soya Parliament fu thut khom zo nuwa thupek thar chu ani tur thu Union Home Secretary chona soyani he baka hian Mizoram in security related expenditure andon ve ngailo thule omlo taka sarkar lai puin SRE state ten khat apek laya Mizoram in adong ngailo chu thil dikani lo thu an thlen ngala Union Home Secretary chuan lo enjoy ngala tum thu asoi baka Myanmar refugee te anna pun belzel thu tele an ham thana tura sarkar lai puya in honjaw deu atul thuan thlentel bok ani Aizawl Municipal Corporation AMC Mayor Pulrin enga sailo chuan tuiriela solid waste management center rabol ho songbol dan chu India rama athaber polani atia kumsak ni som pakhat chiar pui miladin ani awangin tundin hmuna mi pui pung zela bol ho songbol tur atam zela wangin harsan ero antok ti asoi AMC Mayor le MC official ten voina tuiriel solid waste management center an tlona Mayor Pulrin enga sailo chuan he thui soya AMC na encall make SWMC chukum sangni som pakhat chiar puya Aizawl mi puizat dolzo toraro manani line khopoya mi puipung zela bolho song bol tur tam zela he hmuna hian bolho truck trip somvel song bol the ani line Aizawl nom nok chu trip za somnga lai ani thina wangim ahmun malamin azolo hle ani atia heti lai hian Aizawl bolho song bol dan chu India rama po athaber polani thule le thasiam chole mi pui tam tak ezon na ani thua soya plastic bol ho po mumal zo ka sombol na turwa manani thosoi ani Nimin Khan ZPM MLA te chuan tuiriela solid waste management center hi antlo boka bolho pai dan amuma lo hle te ZPM MLA te chuan soin luidunga bolho pailo tro sarkarin mi pui azir tir line helai hmuna bolho te chu luidunga annor liam ti anmu thuan soya SWMC chu encall tu nelo ang main ommeka mi pui te bolho clear shantir ani line SWMC lama ero bolho clear shan mumal ani tolo wanti a district headquarters panga SWMC turdin atan cheng noi somluk theu peya malak tirani to line building pakhat ma alading lo ni in an soibok ani Mizoram Pollution Control Board chuan man khat dai sarang te chu sarkar le pui thu chuak anga July ni khata tanga khap ani to wangin Mizorama dan bo chhe chu dan anga anchunga hremna lek ani angati hemi chungchanga Mizoram Pollution Control Board chu tarlan danin man khat dai sarang te chu Mizorama po man khap ani to awangin enforcement squad ten rem chan dan angin anen dik thin dona heta dan bo chian mu te chu anchunga hremna annek ko dona dan kalala tilui hria te chuam SUP grievance app mangin complaint thailu zel thai ani thu an tar langani Mizoram Pollution Control Board chu mi puitele sumdong te man nga ya omlo tur le man khat dai te manglo le zuar tolo turin an ngen ti an soi ani ZPM Thalai headquarters chuan COVID-19 hlorla ya quarantine center le CCC le in mande a thlona in pe thoktu te loman ba pe thoi turin
sarkar an phut ti Aizawl thuthala khom tu te ma voin khan an soi Aizawl press cup pa thuthala khom tu te an komna ZPM thalai headquarters senior vice president Dr. Silaram Moi chuan RTI chan atanga landanin COVID-19 hlor wanglaya quarantine center le COVID care center sang eile in man voin thlenga Mizoram sarkarin alabat za chu cheng noi somruk poruk singthum sang seri zathum somret panga le thoktura mani in pe COVID volunteer te hlo cheng noi somni pakwa singkwa sangthum sarkarin abani nan soya assembly session zona le chana atanga landanin Mizoram sarkar hian state budget atangin in kharkhipa wanga tram tour te tan chanpuna engma apelova heti lai hian CM Relief Fund for COVID-19 na ko ran tlongai pole ni malten tholom an chung lu teu ni in a soiboka COVID-19 ni hunre tak chung ziom lam apan to hnuwa le COVID-19 hlor lai po CM Relief Fund for COVID-19 na sum tam tak alu teu lai hetiang sarkarin leiba nei chu pointi thule adong tur te hne na pethuai turin Mizoram sarkar an ngen ti an soi ani Aizawl Weaver Service Center chuan ramchunga hmundang rolin National Handloom Day voire na polin voin khan hun an manga National Handloom Day hian ni thum chunga odon ani National Handloom Day lomna nei chung hian WSC zo hanko building chaltlanga puan ta tu te ko chuak pho chu ani dona ani to berni hian central lama National Handloom Day lomna pui berpo Mizoram atangin online in an man pui don ani he hunan puan ta tu te Mizoram hun sang atangin an rongkal khoma puan ta manga sumdong tele mithiam sombik te puan tela central sarkar noya chom don scheme tha tak te zero hole in Shilfia ani Mamit Mexican welfare chuan Mamit le Aizawl in car Mexican service zong te kong chhelu to ka wangin service to hrilo ni se tinan rela konga ziom huna service hun zom chau ani tur thuan soi tunlai ro sura wangin Mamit pan kong pui national highway za pariat hi amin na sa hlei a Mamit le dap chwa khoin car kong min na sa zolin dampui diversion road po juni sompu ko tangin atlang tolova dampui le Mamit in car kong tharpo nimin pi atang khan ro sur le minin a hno ping le a hewang hian kong hlui lon to kum engemaw zat man to lo chu zoni in kong hlui lon to ani awangin konga chle a hewang hian Mamit Mexican service te chuan kong jiom ma chu tlan to lo an tum thu an soi ani Tugin Khan Lemin in Serchip District Bungkang Bazar venga chene in panya hnola thile hlemero anum lo Lemin hi National Highway kong pui lai zau mek ta thok tu lamin an chol san lai ni a lehi kong chaklama tangin jingdar nga vela min tha in pula than parate in chu chhil bil veka chumi hnu rei vak lova daruk le chan ve in kar vela min belle in pupi silen zulate in chu kong pui thanglama nol tha in bungro engma anin thiar chok man lawani leiminam huni Serchip DC Pinazuk Kumarin ato a tranpui na masa cheng sanga pek baga sarkar kalphung omsa tranpui na om theite bozi sakma lani don thua soya hengba ka hian ro pui VC tangin tranpui na sum fai pek ani baka rang tur zo bil to MLA pulal chamle na ZPM General Secretary atangin tranpui na sum fai dong bok ani Voinileng Khan Bungkang Village Council hoi hotin khotlang huap na tlang le ngalani a theidan danin leimin in hnol chung ko te bungroseng hoile lo chun zamatana hlo omnia ngai chung ko poruk te bungruate hun himlama thiar chu ngal ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani naktuk hian India Vice President han ani dona chomadar somatanga tladaranga thleng vot thakani ang pon to ngin tuntum Vice President in thantura hian sarkar lai NDA chon candidate tan pu Jagdip Dhankar an thanga hetilhan opposition lamtang role te chon P Margaret Alva chu candidate tan an da thung ani All India Radio correspondent Soidanin Vice President in Thantur hian Romanna Peifel thokatani to a Parliament in nia member 10 Vice President an thangdona tundin huna vote thak thei member za seri somret pretan oma anjing a hian zanga somli pathum chu Lok Sabha member ni in zani somthum pathum chu Rajya Sabha member an ni a hengba gan Rajya Sabha than ni lo member ruat som pani an tel bok ani in than join vote share ngalani ang tuna Vice President lai M Venkaiah Naidu hun hi tun thani som hian atop don ani Voin Khan Union Home Minister Amit Shah chuan du darshan bo chai marnai thil thleng be chhana siam Hindi serial lian thamtak Swaraj Bharat ke Swatantrata Sangram ki Samagra Gatha chu New Delhi atlang zar he series episode somseri panga ne in Indian Zelen Aswal dan ro pui takle aphena chanchin ngai nom tak te tarlan ani thu soi Union Home Minister Amit Shah chuan Suraj series chu ramchumi pite ta na anun phung namzia ngai luthile manlai thujiak pho chona ania wangin a chonom hle ti a tholai te chom manlai thil thleng ro pui tak le namzia ro pui tak te chu ngai sang turin so mani
Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur point hu soin voina series tlang zar tak mangin thalai te ne na aram zele na sual tut impek na ro pui tak tak tarlan ani don ani ati Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram le Assam ram le boy chungchanga state pani ayo te chu kar le thole ni khian anin bedon Mizoram Pollution Control Board chuan man khadai sarang te khapani to wangin Mizoram dan bo chiate sheman ni ang ati naktuka India Vice President Hanani Don Vain Khan Union Home Minister Amit Shah chuan Durdarshan Bosai Hindi serial Suraj Bharat ke Swatantrata Sangram ki Samgra Gatha chu New Delhi atlang zar chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani